Hari igihe amateka y'isi ahindukira mu buryo butunguranye, igihe ibintu byose bisa n'ibigiye guturika, ariko nta muntu n'umwe uzi neza aho bizarangirira. Mu burasirazuba bwo hagati, mu butayu butuje ku manywa ariko bwuzuyemo amabanga nijoro, hari inkuru itavugwa cyane ariko ishobora guhindura isi yose mu kanya gato nk'ako guhumbya. Iran, Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu bitatu bifite imbaraga, ubwenge n'intwaro zishobora gusenya isi. Ariko ikibazo gikomeye ni iki: ese intambara ni ya gisirikare gusa cyangwa hari ikindi gihishe inyuma yayo? Uyu munsi tugiye kwinjira mu mabanga y'iyi ntambara, impamvu zayo, uko yatangiye, impamvu Iran yanze ibiganiro n'imiterere y'ubuyobozi bwayo ituma isa n'idasanzwe mu isi hose. Mbahaye ikaze ku muyoboro wacu w'inkomoko official, mbahaye ikaze mu isi ya politiki. Iyi ntambara ntiyavutse mu ijoro rimwe, ni nk'umuriro watangiye ari muto ugenda wiyongera buhoro buhoro imyaka myinshi. Iran yamaze igihe kinini ishinjwa guteza imbere intwaro za nucleaire n'ibisasu bya misiri. Israel yo ibona Iran nk'umwanzi ushobora kuyisenya burundu ku ikarita y'isi. Amerika nayo nk'umufatanyabikorwa wa Israel yagiye igira uruhare rukomeye mu kwihagarika. Ariko ibintu byahindutse cyane igihe ibitero bikomeye byagabwe kuri Iran, aho ibikorwa bya gisirikare, ibigo bya nucleaire cyangwa se ibigo bya kirimbuzi n'abayobozi bakomeye byibasiwe. Aho niho intambara yatangiye gufata indi ntera. Iran nayo ntiyigeze iceceka, yahise isubiza yifashishije drone zikomeye n'ibisasu byinshi, igaragaza ko ishobora guhangana n'ibihugu bikomeye mu isi. Impamvu Iran yanze ibiganiro na Donald Trump, iki ni kimwe mu bice byuzuyemo amayobera menshi cyane. Nubwo hari amahirwe yo kuganira hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Iran yahisemo kubyanga burundu. Impamvu nyamukuru zirimo aha ngaha harimo kutizerana gukomeye. Iran ngo yumvaga Amerika ishaka kuyigusha aho kuyiganiriza. Amateka y'ibihano n'ibitero byatumye icyizere kibura burundu, nabyo biri mu byatumye Iran yanga ibiganiro hagati yayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari kandi ibihe by'ibitero mu gihe cy'ibiganiro. Hari igihe ibiganiro byari bikomeje ariko hakaba ibikorwa bya gisirikare byatumye Iran ibifata nk'uburiganya. Trump yagiye avuga ko ashaka ko ubutegetsi bwa Iran buhinduka. Ibi Iran yabifashe nk'iterabwoba ryeruye. Hari kandi gukomera ku mwanzuro. Iran yahisemo ko kuganira ari ugushyira igihugu mu kaga, ihitamo inzira yo kwirwanaho aho kwemera ibiganiro. Mu by'ukuri Iran yabonye ibiganiro nk'umutego aho kuba amahirwe. Hari kandi amayeri ya Iran, intambara itandukanye n'izindi mu isi tujya tubona. Iran ntabwo iri kurwana nk'ibihugu bisanzwe, iri gukoresha uburyo bwihariye. Harimo drone zidasanzwe nyinshi kandi zihendutse, ibigo byihishe munsi y'ubutaka, intambara yo kurambirana, gutuma umwanzi ananirwa. Ibi mwarabibonye ko Amerika yari izi ko intambara izamara igihe gito, ariko Iran yabiteguye neza cyane, aho bamaze kwerekana ko biteguye kurwana iyi ntambara igihe kirekire. Ibi bituma n'igihugu gikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigira ikibazo cyo kuyitsinda mu buryo bworoshye. Ni nk'intambara idafite aho itangirira cyangwa irangirira, intambara yo kuraniza aho gutsinda ku kanya. Hari ikindi kintu kivugwa hirya no hino mu isi mu bitangazamakuru bitandukanye: systeme y'ubuyobozi bwa Iran, imbaraga ziri inyuma y'umutekano wayo. Iran ni igihugu gifite ubuyobozi budasanzwe ku isi, bwitwa Islamic Republic cyangwa Supreme Leader of Islamic Republic of Iran. Buri gice kiriho abayobozi baba barenga nibura 10 kandi bose baba bakorana bya hafi kandi mu buryo bumwe. Niba hari perezida, inyuma ye haba hari abandi batoranyijwe bakorana nawe ku buryo umwe iyo apfuye hajyaho uwa kabiri, kandi igihugu ntikigire ikibazo na kimwe. Buri mwanya w'ubuyobozi baba bafite kopi nyinshi z'abantu bagomba kuwusimburanaho mu gihe byihutirwa kandi nta kibazo kibaye na kimwe. Umuntu ukomeye kurusha abandi n'uwo bita Supreme Leader, ni umuyobozi wo ku ruhembe rwo hejuru, ariko inyuma ye haba hari abandi benshi biteguye gukora mu mwanya w'igihe yaba agize ikibazo cyangwa yaba yitabye Imana. Uwo buri ku ruhembe niwe ufata ibyemezo bikomeye byose, cyane cyane ku gisirikare. Ariko n'ubundi abakorana bya hafi na babandi baba bari inyuma ye bashobora kumusimbura igihe yaba ahitanywe n'igitero cy'intambara cyangwa se indwara. Hari perezida utorwa n'abaturage ariko akora munsi y'ubuyobozi bukuru. Hari kandi icyo bita Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC. Iki ni igisirikare gikomeye cyane gifite ijambo rikomeye mu gihugu, nicyo gishinzwe ibikorwa byinshi by'intambara, harimo drone n'andi mayeri. Hari kandi iyo bita Assembly of Experts, ni itsinda rifite inshingano yo gutora Supreme Leader cyangwa se umuyobozi mukuru w'abandi. Iyi systeme ituma ubuyobozi bukomera cyane, igihugu kigira ubushobozi bwo kwirinda igitutu cy'amahanga, bikagora cyane abanzi kugihindura cyangwa kugitsinda mu buryo bworoshye. Iri ni iherezo ritazwi n'ibibazo bikomeye. Iyi ntambara si nk'izindi twiteze kubona, si intambara y'amasasu gusa, ni intambara y'ubwenge, amayeri n'imitekerereze y'ibihugu bikomeye. Iran nubwo ihanganye n'ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel, iracyagaragaza ko ifite ubushobozi bwo kurwana igihe kirekire. Ariko ikibazo gikomeje kubazwa n'isi yose ni iki: ese iyi ntambara izarangira ite? Ese Iran ishobora gutsindwa cyangwa ishobora kunaniza abanzi bayo?
cyangwa ni intangiriro y'intambara nini kurushaho. Mu gusoza, intambara ihuza Irani, Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igaragaza neza uko amakimbirane ya politike, umutekano n'inyungu z'ibihugu bikomeye bishobora guteza umutekano muke mu isi yose. Impamvu nyamukuru z'iyi ntambara zishingiye ku kutumvikana ku bijyanye n'intwaro za kirimbuzi za Iran, ubushyamirane bw'amateka hagati ya Iran na Israel, ndetse n'uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umufatanyabikorwa wa Israel. Iyi ntambara yanagaragaje itandukaniro ry'intambara n'uburyo bwo kurwana. Israel na Amerika bafite ikoranabuhanga rihanitse n'ingufu za gisirikare, mu gihe Iran ifite ubushobozi bwo kwihangana no gukoresha uburyo butandukanye bwo guhangana, harimo n'imitwe iyishyigikiye mu karere. Ikindi kandi ingaruka zayo si izo mu karere gusa, ahubwo zigera ku rwego mpuzamahanga, zirimo izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, impunzi n'ihungabana ry'umutekano mu isi yose, kandi ahangaho utibagiwe n'ibiribwa bitandukanye byagiye bizamuka mu isi hose. Nanone kuba ibiganiro by'amahoro bikomeje kugorana, bigaragaza ko kubona igisubizo kirambye bizasaba ibiganiro byimbitse n'ubwumvikane hagati y'impande zose. Muri rusange, iyi ntambara irerekana ko gukemura amakimbirane hakoreshejwe intambara bidatanga igisubizo kirambye, ahubwo byongera ubukana bw'ikibazo. Igisubizo kirambye kiri mu biganiro bya diplomasi, kubahana hagati y'ibihugu byombi no gushaka inyungu rusange aho guhangana. Noneho mu mwijima w'intambara haracyari amabanga menshi ataramenyekana neza, kandi bishoboka ko ibyo tubona uyu munsi ari intangiriro gusa y'ikintu kinini cyane kiri imbere abatuye isi tugomba kwitega. Intambara iri hagati ya Iran, Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora guteza impungenge zo kugera ku ntambara gatatu y'isi yose, ariko ntibiba byoroshye kwihita intambara y'isi yose. Amakuru mashya agaragaza ko iyi ntambara yamaze gufata indi ntera. Iran irasa za misile kuri Israel n'ibirindiro bya Amerika, nabo bakayisubiza. Hari n'ibimenyetso ko ishobora gukwira mu bindi bihugu byo mu karere. Icyatuma rero iyi ntambara ibi ya gatatu y'isi yose ni ibihugu bikomeye bishobora kwinjiramo bikagira ubufatanye cyangwa se alliance. Israel ifashwa cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran ishobora gushaka ubufasha bw'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa. Niba ibi bihugu bikomeye byinjiyemo byeruye, isi ishobora kugabanywamo amatsinda abiri arwana nk'uko byagenze mu ntambara ya mbere n'iya kabiri. Hari kandi kwaguka mu bindi bihugu byo mu karere. Intambara ishobora gukwira nka Lebanon, Syria, Iraq, ibihugu byo mu kigobe cya Gulf. Ibi byatuma kandi iba regional war nini cyane ishobora gukurura isi yose. Hari kandi gufunga inzira z'ubucuruzi bw'isi, urugero ni nka Strait of Hormuz aho peteroli inyura. Iyo ufunzwe, ibiciro bya peteroli birazamuka cyane, ubukungu bw'isi bugahungabana. Hari kandi intwaro za nuclear cyangwa se nuclear weapons. Iki nicyo kintu gikomeye cyane. Niba Iran cyangwa Israel ikoresheje intwaro z'ubumara cyangwa se intwaro za kirimbuzi, ukongera ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya nabyo bikazikoresha, icyo gihe byahita bihinduka intambara y'isi yose kandi yakavuyo gakomeye. NATO cyangwa ibindi bigo by'igisirikare, hari aho Iran yigeze kurasa no ku gihugu kiri muri NATO. Ibi bishobora gutuma ibihugu byinshi byo muri NATO cyangwa se OTAN byinjira mu ntambara ako kanya, bigahita byaguka ku rwego rw'isi. Ariko nanone si byoroshye ko yaba intambara ya gatatu y'isi yose. Abasesenguzi benshi bavuga ko ibihugu bikomeye bitifuza intambara y'isi yose bagerageza kugumana intambara ku rwego ruto, icyo bita control the war. Intambara y'intwaro za kirimbuzi ishobora gusenya isi yose, ubukungu bwose bugahungabana bukisenura hasi. Intambara Iran, Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kubamo intambara gatatu y'isi yose mu gihe ibihugu bikomeye byose byayinjiyemo cyangwa hakoreshejwe intwaro za kirimbuzi. Ariko kugeza ubu iracyari ku rwego rw'akarere, nubwo iri guteza impungenge zikomeye ku isi yose. Njye nk'ibisanzwe ndibigira bangati aha hakaba ku Nkomoko official. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, ibuka gukora subscribe no gusangiza inshuti n'abavandimwe ibiganiro byacu kugira ngo twaguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.